Zdravo, 26. nedeljnik je počeo. Videli smo anketu, naš današnji gost je psiholog Nada Popović iz osnovne škole Ujedinjene nacije u Beogradu. Dakle, danas će psiholog razgovarati sa psihologom. Nado, videli ste ovde da je glavna primjedba učenika bila da se moraju striktno pridržavati kućnog reda u školi. Da li je to nešto što je obavezno da bi škola funkcionisala? U svakoj školi mora da bude reda, inače ako nema reda, nema ni vaspitanja, naročito za mlađu decu. Mi sigurno imamo dovoljno fleksibilnosti da neka opravdana zakašnjenja, jer dece se najviše na to žale, uvažavamo, ali ne možemo dozvoliti da nam recimo po 200 učenika ili 100 učenika u školi od 1600 zakašnjava u školu. Znači, kućnog reda bi se trebalo držati... Kućni red mora da postoji uz jasno jednu fleksibilnost u zahtevima na jedan manji broj učenika. A dobro, ovde je bilo u anketi je bilo jedno od, da kažemo, tema, učenici se žali na nedostatak poverenja. Mislim da je to dosta ozbiljno. Rekli su da imaju utisak da nastavnici ne poklonju dovoljno poverenja, da bi se odnos u školi između nastavnika i učenika trebao da se sastoji u tome da im se pokloni više poverenja. Da li se vi slažete s tim? Apsolutno. Učenik u školi treba da bude subjekt, a ne objekt vaspitanja i zapravo iz druženja treba da izraste nekakva njihova ozbiljnost i zrelost. To su oni rekli, da bi oni voljeli da se druže, međusobnih nastavnici upućuju na to da razvijaju drugarske odnose, kao da to nedostaje u školi. To stvarno nedostaje, to je vaše iskustvo? Pa ja mislim da nedostaje zato što je škola dosta danas opterećena programom i nalazim da bi daleko više mogli da pomognemo toj deci i da se družimo ukoliko bismo se družili u aktivnostima koje nisu sama nastava. Znači, da daleko više izlazimo sa decom izvan škole, da imamo nekakve druge sadržaje, jer nastava je prinuda. Ona je teška za jedan veći broj učenika i iz toga da ne mogu da ne izrastu dobri odnosi. Inače, učenici su u školi upravo i žale na odnose i to ne samo na odnose učenik-nastavnik, već i na odnose učenik-roditelj. Znači, to je jedna od stvari koja... Bome. Odnosi su ono što u stvari remeti. A dobro, ovde, pošto se ovde radilo u osnovnoj školi, nekad se stiče utisak da nastavnici više osnovnu školu shvataju kao mesto gde se nešto znanja neka uče. A vidimo da učenici sami očekuju da se tu jedan proces vaspitanja odvija, to je da se oni nauče nekim stvarima o životu, o druženju, o ljubavi, o emocijama. Apsolutno, osnovna škola i treba da bude škola vaspitanja, prevashodno, ali se ne vaspitava samo nekakvim porukama, vaspitava se nastavnim sadržajima, ukupnom organizacijom rada i života u školi, vaspitava se metodom rada i vaspitava se izlaskom iz škole i druženjem u nekim sadržajima za kojima upravo ovi učenici i vape. Pa dobro, pošto u školom imamo školske psihologe, vi ste jedan od tih školskih psihologa, na čije strane bi trebali su školski psiholozi kad dođe do ovih konflikata? Na strani češće učenika ili nastavnika? Školski psiholozi treba da budu na strani vaspitanja. Ja bih htela da kažem da između učenika i nastavnika u najvećem broju i nema problema. Samo jedan manji deo populacije školske ide u one koji se kažnjavaju, sa kojima se mora malo drugačije raditi. Znači, ja ne nalazim da toliko ima problema između najvećeg broja učenika i najvećeg broja nastavnika, mada se slažem sa ovom decom koja su rekla da su im nešto bliži mlađi nastavnici. To je svakako. Hvala vam lepo, Nado. Meni naravno ostaje da, kao i uvek, najavim vesti nedeljnika. Istureno odeljenje Šabačke osnovne škole sela Jovanović u Oridu ima 250 učenika i svi su članovi učeničke zadruge. Na školskom imanju uzgajaju povrće i šećernu repu. Povrće se koristi u školskoj kuhinji koja je ovoj školi neophodna jer su gotovo svi đaci pešaci. Šećerna repa se prodaje, a zarađeni novac koristi za ekskurzije. Deviza za drugara iz Orida je biti vaspitan ne znači samo kulturno pozdravljati starije i lepo se ponašati na javnim mestima. Biti vaspitan znači i naučiti kako da obezbedite sebi i drugima udobniji život. Evo nas u Zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja grada Beograda. Ovde se najčešće razmišlja i odlučuje o tome šta će se događati u školama koje nam život znači. A šta se događa kada se posle časova vratite kući i sednete uz upaljene televizore? Razgovarano je danas 9. aprila u ovoj zgradi na temu predškolsko dete i televizija. Tribinu je organizovao Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja grada Beograda u saradnji sa Institutom za psihologiju i Televizijom Beograd. A pošto nedeljnik pripada i televiziji i svima vama gledaocima, smatramo da je to zanimljiva tema o kojoj ćemo govoriti u narednom nedeljniku. Škola pripada svima, i nastavnicima, i učenicima, i roditeljima, rekli su nam u Grljanu pored Zaječara. Shodno tome se i ponašaju.
Osnovna škola Avnoj pravi je primer zajedničke brige i truda. Opremljena je nameštajem i učilima koji su delo ruku nastavnika, đaka i meštana Grljana. Razmislite, možda bi u vašoj školi moglo ponešto da se napravi. Ovo što ste videli je bio deo iz filma Tatjane Dojčinović sa druge strane. Tanja ide u osnovnu školu Đuro Daničić u Beogradu, sedi pored mene i ja je pitam, Tanja, zašto baš film? Pa ovako, sve je počelo pre 2 godine kada sam ja otišla na more sa ovim klubom i tada su oni baš snimali jedan film. Meni se sve jako svidjelo i rešila sam da počnem i da se bavim time. Zašto baš film? Pa to je zato što filmom, kroz snimanje filmova mogu da iskažem mnoge stvari koje možda ne bi imala hrabrosti, da kažem, drugim putem i tako. Da li postoje još neke stvari koje te zanimaju s ovim filmom? Da, postoje mnogo stvari koje me zanimaju. Naprimjer, sport jako volim, a i bavim se sportom. Naime, ja treniram veslanje u veslačkom klubu Crvena zvezda. Zatim, volim modu. Želela bih da se bavim manekenstvom, naprimjer. Volim arheologiju i tako dalje. Reci mi, kako bi ti organizovala svoj idealan dan da bi uspela da se baviš svim tim stvarima koje te zanimaju? Moj idealan radni dan sadržao bi naravno sve te stvari koje mene zanimaju. Tu bavila bi se i filmom, to jest snimala bi, radila na scenariju ili sve ono što je u vezi s tim mojim filmom. Zatim tu bi čitala bi knjige, išla bi u bioskop, gledala bi filmove. Zatim bavila bi se sportom. Malo veslala. Da, malo veslala. Zatim... A škola? Pa sada školu ja baš toliko ne bi uvrstila u taj moj radni dan, zato jer ne sviđa mi se puno odnos između nastavnika i učenika, prilično je zatvoren, dok bi u taj radni dan bi uvrstila samo one sekcije. Jer tu je mnogo slobodniji odnos između tog nastavnika koji radi u tim sekcijama i učenika, mnogo slobodnije mogu da pitam razne stvari koje me interesuju i tako dalje, mogu više toga saznam. Onoga što baš mene interesuje, što nije u školskom planu. 19. aprila navršava se 104 godine od smrti Charlesa Darwina. On je tvorac prve naučne teorije o evoluciji živih bića. Napisao je knjigu koja se zove Postanak vrsta. Napisao je 22 godine, a izdao je novi. Međutim, neka vas to ne obeshrabri, pročitat ćete za vrlo kratko vreme. Ja sam ovdje da vas zainteresujem. Na primer, ovdje možete da pročitate o borbi za opstanak, o zakonima variranja, o instinktu. Na primjer, o tome kako instinkt ne može da se uporedi sa navikama, ali se razlikuje u poreklu. O geološkoj sukcesiji organskih bića. To je ono što možete da pročitate. Ako vas je ovo zainteresovalo, knjiga je tu. I ne brinite, majmun je slučajno postao čovek, a na vama je da to učinite namerno. Računar sam dobio od roditelja pre 3 godine. On me odveo u svet mašte. Drugare dovodim, često se igramo tu, a ako škola dobije računare, nastavnici nisu obučeni za rad sa njima, pa ću ja morati da im pokažem to i ja ću da ih malo obučim za rad sa računarem. Miodrag Milantijević, učenik 5. razreda osnovne škole Sutjeska u Raškoj, se potrudio i namerno došao do računara. Naučio je da ga koristi, pa se nadamo da će škola u kojoj Miodrag ide uskoro nabaviti računar i njegovo znanje biti iskorišćeno. Nalazimo se u Beogradskoj biblioteci Petar Kočić. I ako se nadate one rečenice i knjige treba čitati i pozajmljivati, varate se. Naravno, to uvek važi. Ali mi se u ovoj biblioteci nalazimo zato što se ovde pored knjiga održavaju i tribine. Na ovim tribinama razgovara se o temama koje su interesantne za sve mlade ljude.
Na 89. posljednjoj, koja je održana 9. aprila i koja kao i sve ostale bila besplatna, razgovaralo se o žargonu i psovkama. Najviše o tome zna Radmila Kunčev, organizator kulturno-obrazovnog rada u biblioteci. Pa recite mi, ko i kako smišlja i organizuje ove tribine? Najprije ću reći nekoliko reći o postanku tribine. Tribina se rodila pre 8 godina u ovoj biblioteci u čast godišnjice rođenja Petra Kočića, čije ime i nosi. Zamisao da se o jeziku, pored razgovora o književnosti, ovde razgovara, rodila se u Danici Lali Jeftoviću, upravnici biblioteke, piscu, etnologu, velikom ljubitelju lepe reči, čiste reči, reči razumljive za narod. Od tada pa do danas tribina redovno održava svoja predavanja, svoje razgovore, a teme za taj razgovor priprema programski savet naše tribine u kojem se nalaze naši najpoznatiji stručnjaci u Beogradu o jeziku. A recite mi, koji je cilj ovih, mogu bi da ih nazovem, kulturno-vaspitno obrazovnih radova? Pa cilj nam je da podstaknemo ljude da što više brinu o jeziku, da svi zajednički brinemo o jeziku. U današnjici ta potreba se osjeća mnogo više no ranije, da baš zajednički brinemo o očuvanju i o razvoju ovog našeg hrvatskog jezika. A i želja nam je da na ovim tribinama bude što više mladih ljudi, jer oni sutra ostaju kao glavni nosioci naše kulture. Hvala vam puno. Eto, čuli ste, pa zaobiđite jedno veće diskač i dođite ovdje u biblioteku Petar Kočić. Pitajte, kažite ono što vas interesuje. Uvek će biti nekog da vas sasluša. U utorak 15. aprila ne morate otići u prirodu da biste uživali, dovoljno je da uključite televizor u 11:20 ili 15:45. Tada počinje serija Kalendar prirode, emisija Kad se šuma zaodane listom. Fantastičan proces fotosinteze i priroda u punom zamahu. Ako danas bacim samo jedan papir, Ako svakog dana bacimo samo jedan papir, za kratko vreme naš grad će ličiti na pravo đubrište. Smiljana Đurić će nam odsvirati stranicu 81. jer tamo se nalazi prolećna pesma. Izložba knjiga Jovana Jovanovića Zmaja samo za one koji odluče da u četvrtak 17. aprila u 10:55 ili 15:20 ostanu ispred televizora. Uz muziku i pesmu na Čikajovine stihove ide serija knjiga Da se čita, emisija Zmaj u 1000 izdanja. Mermer je oznaka snage, lepote Jadranskog ostrva Brač, koje ćete upoznati uz pomoć školskog programa 18. aprila u 11:20 i 15:45. Serija Jadranska ostrva, emisija, kao što ste pretpostavili,